ebrana so na ebrana so sanwa na santiman ataidin we ene sompa sempenipa asisema po menteme ho ase eno na de beda sompa sempenipa ne apenepo masibre na ye de amawo ni nyina kanfu ano ye pasumdue ewo wiase afa na nyina Ghana mamu ha enkanka asantimam sade beya ye betumi atenam na emuso etna ayede asamo asam kase besi no enya asam ketua kora na wona woba no enya atnase ye besre se wo mofafo no nyina to silent e madawroma ha no dedi amyedede ha kasa nkwan ye kasa na ha esremu amoma mo honya ha wo kwa so ma me mo akwaba yaja obatampa bibia boko de me pacho Kristo adom bibia boko ma mo akosam ne san odi abeda sompa sempeni pasa yen ni betumi aboa wo me pacho makosam nyina ne se me the prophetess comfort apia na last year ena me friend me bra odi kojo ena me kacha ne se me pese me ko Bible school na me kobi ti na mpese me ko ba bi foforo ena o kacha me se baby oko school no metimi akọ hobi ena m kacha ne so okay ene on dalete me wona me nko enti wa dalete me ma me ko santase apre ejamilo hona me ko apostle amaroba ni school Divinity Bible College ena me ko enti me ko di admission ena wo tro midin ena wo ka fees ni bibia tro me ena me start school no enti me start school no me start ya June ena your ordination my ena wo ma me lance certificate ena wo ma me best award me prophetess ena de my enti ye wie school na chi no mfa say eche di be 3 months to any yet say lance ma me school no mo no enfie say boso me say ye ko me ko ni 6 months 6 months patime mutu yesika say ni nyina mu wie no me pacho mi wie ni nyina me kekabo enketenkete ndi me kekabo mu no me ka 120 million 130 gano patime 120 patime na mo class mo yesay ya class ne ye 8 patime mo ko na brebe ni abrebe pacho ye ko ni Saturday nko patime aje so benya kwan akwa ye wonwuma ni ade patime Mame ekoma se mu wo school no ushia nkwanhia bi kakra me pacho da bi ye bewie no na se ne pleasure ne kanisika sem no na aye den kakra but nkwanhia se wa ha no amane de ye nhia bi wo ni nyina no uti wie me pacho de se wo how be pa ne hawa nam so a wo de be dan so pass mpenipai se si o hawa ha me pa ne se bi me te Ghana mu me ya sofo me pese me ye adwuma no enti me ya madwen se me kopɛ lances na me dia be ye adwuma enti lances na me papa ne so de ma na ya fake me enti me mfa nya adwuma wo man we mu enti me pese o de me sika nyina ama me na me sesi a me ko school foforo na me de ko tua school ni fees Mame eden na hu se ni school no enye accredited empo certificate o de ma o ye fake die na ma hu ye me pato ye wie school na ye wo school mo no ka kire ye se one broni bi na ye school no enti ye na ye wie school no omo esa be wie bie mu no na broni no e bai mama no ye African but oye broni but oye black American bi ena wo bai nti wo bai no mama ni ba school mu oba asole woni ye be ye program to invite ye nyina asofofo no ena wo se ye mla enti mama ni ba no ye be ye program na bla ba ko wo kro from ena wo mama ni ka share nkom ka chen so obetu kwan na ona boy no ka se me pamatade ena mama ni ye se ne sade a ene meba mo wa pamatade ni bia mame enti mame ne ka sa na mame no okobo ani fie wo krofrum enti woni boy no ya no ka chen se wo ko Bible school ena boy no so ka chen mame ne se na makọ Bible school ni bi no se wo ko no no se ye wudie ni bia ena se na me Ghana ha me mete Bible school ha ena so apostle Amarba se Bible school na ye ko no ye wodia
And also there be inti mama me ni be see Amaraba court. Say adenti no dini din at Bible school no onka say on fani din ti Bible school. Inti asem ni kodi police station. 20th May ya na say. Omodi asem ni kwa wiye. Inti yansu ya hwe ye hu sama me ni say Divinity College na wo US no. Say in case say wo mo ti say maame ni di ni din wo school ni mu wa ha wo mbekye no enti wo pekwan a obesan no ho se ne be ya school for no entimi ha na dwen eni enti no de apostle Amerba edi ne wo de ne court no enti yansi hu se ade ne ya fake no maame ne ka kire se ade ne ekuta ye nde ye fake ena lances no de ma enso no Ghana mlamu no nso no lances bia ye runi we die forever and ever bibia nkire se lances Ghana ni so bibia ni so enti no ye hwe maame ne kan ne enso ye adwen se ye ntimi mekuta ade ye fake emfa metena wo mayimu because wabo ye ka abra ye kuta fake de ene on fa ye sika maye ni ensa nto aso na ye nko school foforo maame na kire se meti wuyi a certificate wode maamu nyina nye fake na moko school no o maamu we ye Divinity Bible College. Mpachan. Comfort appear prophetess. Mpachan. Ma me na kire se ya asemu. So far no certificate o de man da so no. Me pachan. Na kire se nye. Enye kura. Ma me de na ma hu se certificate na nye. De enti a me hu se enye ni se certificate ni e renew. Wo de ko ba bia o se ebekuta wo sa be ebekuta sa forever and ever. Sa no ne no. Ayama ye. Ena maame ne to kache ne say fake. O man ne kwa so mfa ne din ye school. Na chese school na bi wa America. Enti maame ne ba na maame ne be ye ordination ne maame ne ba na ono na ebe ma Amaraba lances. Enti no wo lances na maame ne de man na school ni din wo so no. Ena ono na pick school ni din ahwa awode ye. Wonno mum ma de what school no be lances na de dinya wona onno Amaraba lances ne so no ono so afasa akwan so at school ni bi ma me na wana di school no ho adanse ye kire wo me pacho mi ankasa mi nua bema ti mi nua bema ni wie wo ho woni de ode ne de court woni kura de nani brepa enti court ase o mu say 6 months me de o ma anhye me hwe because man lawyer ne ho nti ese me so me de be dam na mo boa me na me sanka me sika na me ko school fufura anya sa me tue sika hunu me bo kapa lore fe kura nka ho lore fe ne me fanka me free swame me free swame ya na me ko epre tiese wo sika se na akodim be se me sika pa me cheke ka me bo ne ka me fai ka me fa ne me ma mo freedom kwa bai ene me sori mafo a me mo ko me sika me check e 120 million wo your ordination no pacha wo bae awo bae aduane anu amom di ye matade nko ampoti matade nko asi 2000 ene me eno na hye uya na matade na eda so no we de me matade wo fi okay ene clerical wo nyina mpacha nyina 2000 ni nengusuo ni bibia mamiti sabre no Amaraba no wa waste you time ana say nyamedwumanti no nsheda nya yibia wa waste me time bebre ke bia me ko school fufura ke bia me nya me lances ba se si amisa ko fufuro kula me twa kwan dende enti no wa waste me time bebre enti won fa me sika mame mame wo ba ye waka lances adom wo so a ba ye adwuma omanfo bi enam kuntunas woni lances ye adwuma Ghana ha ka betuma ye adwuma de na denti na wo de opeso onya lances ne certificate no ansa na wotuma ye nyamedwuma na me se Abraham wo Ghana ne de na me de asole beba bonten na nipa hyamasen de se minya lances kuta na obi anhu se metemani mu na me ya asore nso wo mani mu na chese ko atuatro Kese wu jiusika. Mi jemisika den. Ekoma asa no
amareba no moabo na mane na nanu yie ni sei one day de bia what be two group ni mi say na me ya foforo amamu me say na me de me mpe foforo because start kura me ko school kura me bre kura wa ama me papa na fe ya samre na betimi ama me papa bi enti no samre de me si me nya me sika nyina wo ne nchen waji atum se ne school na nye papa anaso ogina ne naso se ye papa oh waji atum se lances ne de e fake because you want recording wa okay ne de fake na duru nya ne de nya me fie o eno nti anya me nwanwa se adumura no se semi se wiase pa dia me de be firi ma so ndem anya me nwanwa ne se ma me ma mi kan se te sa dia eya asamo eya asam kase o enya asam ketwa wo kana mamha o ene de bible school ni e de nya kire kire de be ko heaven no e ko ye fake you eya asam panipa me mo akwaba eja bibia boko de erade na dom ya na o ya sofo ho pacho ana afi na ka akọ bible school na ba be yo meye oye pacho ti ka akọ certificate na ka mu ayedu pacho abre ben anase hwan ene di school yi wa dance e kire wa wunya mu gidie di odi school ho adanse e kire meye sofo ba ko amene ne koba oho no ko ni school eno di ho adanse e de kire me to no sukura certificate ni bi odi adwuma onu sukura bi afedo no so ho se e fake anase ono de e kama wa hu se e fake because e ba ye no kreba out na me ka kire no beginning wanje anye den end ba ekire no obehu se de America no e no kore papa ntia ko ba sa no ote no hu dwiri kakra se wo ye nyame ni papa na wonim se etesa de mo kan ya na wonim se ade no wo ye enye eso no an ogusu a wo ye nyame enum no kure ni me hu dwiri me efiri se mensisu sa se ebetumi abane sa because ade ba ko me hu ni se school no se de si di hu adanse kire me am di gidi ewura mu na mi wi school no ko me nya 3 months kra na we pie ne de me yakakra ba me to me bo ase asemba ye hwehwem ansa na ye to ho anamo itina me de maso etoto ane mani etoto se me hu no kra na ansa na de ho no maye ba ye ko mu ni benya no kra no se de si nya no kra ne pepepe se e fake because dia ama me to me agina to aka se e fake ni se ma me ne baaye no ma me ne kire ba bia yenhia no e wo hilltop kwada so side ho ti yekohia no ba aye de he ma me de he aye ma me na papa no edi ni din ye no sa muhia no yekohia no one on one yentie ma me ne komo ni bi ti ma me ne komo ni yidi nyina ne se school no oni mo hwe ba ono no wede ni papa no at apostle ono wede ni no enti oni mo hwe ba papa ni yisi ni din eni ni signature ena ode ye enti papa ma me ne ka se ye pesi ye hu no kore na eni ni nti oyi ne phone eyisu audio bi a papa na ye de amana na opa ne chew audio no ma chopa no kan ne sei ka kire ma me ne se osere no onfa nche ne ne ba emfumuso na aba ti onene kasa ko bebe ne yere kran so audio ne yere to epa chew sa edema papa na se de be ma me no emfa de yesi nyina nye de enche no ba ni nyina ekire no ho ne ma me bi hu se ne di omo ka no no kore because meti audio na ma me no so apel makandia ene tu ma me no ma mati asese ni din ene ni signature ene ode yampa so hwe yiwe ni so ni din ene ni signature na eden da so pepepe mofa certificate no ento so na mo broni signature no na why lines no broni ne de he ene na e wa apostle Sharon de wa ha Sharon de na uhwe me TV no dia mensani fa so sa ena broni na Oscar ne ye ana wono an san ye minim kwan of fa so a otumi na da na mo amusa ma me ne se onim ho hwe a certificate ne so no kwan na sensan ma no me das ene de ye musa ma me no ba de ma me de meka se me gidie be hu se de ma me ne kan ke no kwese ma me ne tu be hu se ni din ene ni signature no o de ne court ema o ma twe asam no court a chekakra di ina akra na omubu a
asemono ade wo ho maame na fane apostle amaraba afano omo aka enti yakoba asa no court no wan di bem court ye di bim di ne maame no sese maame no so onim ho hwe wa fa ne din awia ne signature ekwa bi so enti dia ama me kwa metumi aka se fake se maame so onim ho hwe dia na ni din ni we no de aye oyi ni din ni we na firimu dia ene bibia ni wa kire maame me se original enti esi ya no ko school no udi sai wo esi ya me fa school ni me ko ni 8 months because me ne me maame mo ekọ bi ba me no mo enwie the last year ena me wie tubo ka be sai me school ni me bo ka 4500 mokwa wo mamu bibi fusronko bi book ona de mamo o mamu bible e de no de mamo ka no wosoro sa book no ye toy book ndi ye toy eno ni ade ameka ne se o ye na award o de ma me no so meka me toy award no e de be book no de mamo eye man family na ma be book awai onu ankasa ai twere de amayen onu ana atwere sa ojina apostle tumi so atwere book a ya aso fonte according to book no he na akire ne din na eguso ena ya ade onu ankasa na watwere ti was odin ye say me din ye Richard Atta enti ka we bible school aka o title ye dey me ye prophet na msande koye enti o ye prophet achwa tika o wi akọ ma de na kwa man award no kwa prophet na anti say no we ye prophet square to prophet no be mienu ananya sa achwa asemo ayasem kesi o ma wi mu te se ususu se amare ba wabumu ana sana mi hono asem no ko ba asa no di asem na aka kire no atemba kun je me onu ankasa de men friend ni mu mpanifo ko ho e mo mana ne kwa kasa ba onu so e kire o mo se according to information mpanifo no so de ma me ne se o mo ko ne na so no mo ka kire ne se no ma ka kire bi na balance se no na ma me ne ese ohia sika bi ba according to ma me tin se sha ma me so an kire yen se ohia sika nti ani ade ba kwa me mpanifo no ko no ho no oyeden okachiro no kekede ya kwa yanim tio na amadika kacho se yo tententu bafo ye baboye ntabamu ye nam soro ye sai enam fam we ene sompa sempenipa no na enipa nye ewiase abrabo na ye bono enipa nye o entibi de misoro nipa o ekoduru baby na entatia ni huruye ene so mo kwa hiye ofise na huruya dafo paane ntatia enti ayiyo no omukọ no omukọ du kromo na huruye ka kire ntatia se na ye udi aduane bai ena ntatia so busa ano na wudi bi bai enti asema huruye be ka kire ntatia se edi ase me no dasani ho edi mi nsuro tinu de mi si dasani ho ana manum bia yo si na odi na bedi ntatia asema ntatia ka kire huye ne se o de ase wonom dasani na se dasani de ne sabo pawa na me so ma twa ko hye mi bum na me so menya maduane eno nti wodofo duru ba bi ewiase ankasa brabo na ye bono ya ye nsuro nipa ene ne ye ne nipa bi nipa so ya enye ampa enti baba sofo sesi ano utrimpo ne se uju sika na meji because the idea is the next time eco school no for if you say we say meti oman na oman no so ewura ana so ka je Ghana na yetim no Ghana ni woni wura na ni wura no ene emra se enso wo mu ya utumi ye de ope ba de be so wo mu no na abun za no oman na utim no ewura enti men pese oman ni wura ni be so me mu nti na nka me ko hwe lances a metumi de anante wo oman ni mu se de be ya asemo ba me ho enkwakire me say papa what's your friend say apostle amaraba this what the attention dane mo asokwa say what the musika ma mokra na mo bre no so mo ka ho asem say me de me kan say me bre ne de menya say na wi ba musika no ena meji na just ha no mo de nyamedwuma no ewuram ha
to on the bra mo ase no de on the onfa na onfa musika mamo tie ya hwe na ye ne amareba enkotwetwe nkomo osofo ne bompa ye mai sisi ya wate na ye kwa akotwetwe nkomo abase de be ya amareba ogira homa no so na adwene nane no won kan asem kire wiase ma nyina so wa anye ne yi osofo ye nti ompa ebo no oya apostle aname mo ba ne mo prophetess ene ye boma ye na ye kwa nkomo be de emu dupo papa ye ne twetwe nkomo a eno da ba mi ehu se yampa anase enyampa wogitum dia na je se atwatia prophetess ye nti mpa ebo no ene de mu ma ye nkate ye ni yakata Erade Yesu yeda wase papa yeda wase wade nyina mu amen ade nyina mu ne yede asedade mawo yenya wachiri die mfaseda nkoma tumi bia no kwafo nyankopon na asemi owura yede ba wonim wona ye lawyer panyi Jesus blabedi asemi maye koka ye papa akoma na mfonso ne ode adie no onfi esika maye because owura Yesu wadwuma ene yedi tu anamoko school no enti owura kanakoma no onfi yesika maye sane yeja onko amomgu nyina hya wonsa ye papa ne ye maame mo mo ye adwuma wa ha awrade shomo din na mo ma hoodin na asem ne kwa wiye no na yedi aseda eni nkabia de amawo ewo Jesus Christ de monti amen amen papa ye otie mi free safi was one come kora se wi adwufu abreye ba okay yakona ye ne sofo apostle right boy apostle druba bia ye fere de ma de sefata no in title apostle amariba ayasem na bentia ye konye ne no enkotwetwe enkomo ti amra waba homa no so no asakate ye hwe na ye ne apostle enkotwetwe enkomo apostle ejina homa no so apostle otemenka hello apostle bibia bakọ de ajaba ko onu ofosu abo age SOMPA TV na etwetwe nkomo na anwumire okay apostle adawuroma Divinity Bible College hwan dia na empo joint ana Bacha Divinity Bible College media ensabia nka ho biem Divinity Bible College school ya bede mami ame register ye o Ghana amati na entetia ye se broni bi ensa wom eyampa mu nkyeremu ne se enyampa so a se na wo ka no okay that's it de ko ba ni se me di school na me pe obi aye affiliation Divinity amena de mami na me pe school ambe affiliation to Entema Misia Brunino Misiano 2017 ena mena ka hwasen ena me dini affiliated to me Divinity Bible College enti uma de 2023 ena obe me hosting wo masori ena obai to buy na oya contact to some of the students and muna okuru certificate no who say he was and in school so so I affiliated and no friend bi say na so ma say me no ka da na me dey no so oni bi say me dey ti me dey me ni din free na ozofwe aja oso ka say yinidi ni free so ya me yinidi no am dey affiliated na free me school no so na wone no anka mana antiase when ka manage ase but after I said there is no contract between me no and signed agreement to me yinidi free so na me okay and the me no ka say asem no ko pie court say opese oyinisa on pese me dey di bibia na me siu ndi asem no e wo court me no ka say sia enti de me ni say omo ba school na sa affiliate no wo omo certificate so obi amra na de say ma yi sa di na fit obi amra na me ma di new certificate sa na me ma ye no
Apostle say we have adwene say obete Bible school a anamo ben tu efa he na wokọ krata bay eni kura wa emeche say Bible school kura wa tibi o register no he register general oba mbeti makwa check ye din wo ho bibia ho Apostle aja uti school no mfie sei ni na school for say na afa wonsem asabro mo ya asofo ya de for Ghana okay. At least I think we have many 70. Asofo a watete wo mo nam onsa so. Very 70. Na school fees na du bia emu omre anemu odin kakra Ghana ye di o. So we started a first batch in my school fees. I would check. We shall see my school requirement school fees. I did about certificate I had about and no bitch. Obia knew our school said my school fees and I'm a admission fee. Or could you never because I am for it. A certificate and a certificate is about bitch. Over the 6 months out of school and out of Chiana. Do school, I send me school fees that up to now, me school fees. And I'm in tuition fee. Apostle na die na ebedia dance se obi ewie ntete no a obetumi ayesofo na empo kura no certificate na wo de ma wo no nam kwan be na de ma wo mu a ema no ye very accredited wo Ghana say fa ko de certificate be ko bi ebeji atum se wakọ Bible school. Yeah, obi ba school a ye omo be sia de ene omo wo college ba cha oti de American Metio pa obi ba school a ye obi a opeso sia de ene obi a o yam fire e won so o college he's into the ministry to oba me no yi komo no ma yo interview obi a ba bia me interview din komo e college a gifter or Michel, Unikura, Michel. Na Evan said, certificate accreditor will register general and GRE and a mutual tax. About to say, you know, certificate, kura, so for an apostle, our many prophetess. Almost say enye accredited enye papa fa ko de be ko bia no emwa wo mo na empo certificate na duru ba bia ewu na renew odie die wo say forever never ye wie na so for mame musa biem say certificate no a yetimi renew na odie no eno so renew ana we when say for ministry say odie the oba ministry mo now go school but I very new no waste of money they are new no school so for the now deal so no o say about new license na dia ni pa ne wo watima tu kan akoba bia say on say very new na ntimi renew any fee me ko ya say very ya e bia na me ka say no akodi bia Africa so akodi bia outside Ghana na abeda ababe renew let's say until for you sana and you mo ka say da mo ni ma no edina was no afri so gospel no ya juma o di na me say all one no ma ya fi ho o mo be ni wa di ni ho di ntia o mo say sekwa na dia bari amre ano na me say and no mamma said, "You my official." And school, debate about college. I am the mamma, I'm a register. I'm a child tax. I was Gary. And Mamma knew what Sana became. Apostle. And a group, your group, or every day, or a message to so Bianfa, media about farm of our number 20 data. Would you be and would you? Therefore, you knew what amount. This is what I have said.
Apostle. Yeah. Won kwa school na ye renew utimi ko ba bia anasa Bible school ahodo wo kumase nyina mo nyina saa na te Ba che we ni Bible school awo abie omo ye me dia na me campa che na me pese me hunu se se wo de na wo ka den amusu eku alance se de okura bie se wo lance enti no ye renew anase eduru ba bia renew na wonko a waye wo de saa no mra no amrete Bible school college no saa na ni nyina ate ana school bia ne mra da cha utie me me ko ma ko Bible school no be tere am wo certificate na obet school bia ne mra ba ko am kita ye renew ni am kita ye renew ba cha o ase enti me decide say me renew the school bia ne mra wa hihye ana renew na ye say never ya ubenya students in the back every time bia umbeba ana me no ya by force time bia brand ho me then is assembly bia is oba me ho me bia is that Apostle aja certificate ya de ama wo mu se broni na yi ni dia free so amana abaya wonko a wo dia e de be pa na be dia dance ye se certificate ya de ama wo mu e original ala me say the be dia dance say original say they can go and check the school no wa ban and I near ban they go and check all those avenues why okay Apostle says here no ye ya bam as mediators utie me ye enti emwa ben na wo de beboa yen ne nyina yakwa check ne hu say fine Divinity Bible College well accredited the declare to the bebo bia kwa abontin bia no valid emwa ben na betu bia bo sa akwa ne so okay tabi am pese me ba bia na shia meba ene nyame ya adoma wo kina ye tu ensa afro bra na ye hu kwa pa ye befa so China. Why what's na? But actually, me co-waiting Saturday, me graduation of baby. You know, me waiting ministry and see me co-waiting. The slow, Enti da be na benya ho ne nyina ye mo anan me enkoko he ya bia next week dia menya ho next week ni ba bia ko next week that portion bay next week Tuesday. Gotcha. Okay. Na answer na wo bekro no. Broni ba no odo kokko to ana. Ose me ka na ma ka kira o se o de me kokko. Ehona oyi ni din ni free so no. Okay. Anti say court no ho se kan na ho na twa. I want to enjoy that's all. Uni broni na sem. Why you need free so. Na me baby amenti ase na se me wo fo suar boaje me wona me kwakọ apam enti ase apam wo krata so. Na e wo se me nu si nkonwa. Je tumu a magia tum. Na adenti na magia tum na me sande kokọ to say me din free so. Or say according to one no I say divinity ni bi US na ombese dia omuko bibia na akonya problem wana ma akonya problem entino tebe ya or the evidence be ma wo say wani ni hwe no or the be court aha no dia hwehwe maso kakra na obi a wagi atum wonim so obenya problem eno okazo no be sa anu dia meeting you say or no na be sano because me no kaya no ya kaya etna se kaya no na sa kan kaya wa ba fresh kura ona no ni Ghana habu and bishop di kura so na oba Ghana bishop no kura o abu akwa bishop Maxwell ja se me be na bishop di na continue na bishop no ni bibia enti no na bit my answer that question. Okay.
Apostle say wasuku fu menka no sa omo se hwehwemu nyina akosi ase na se certificate ade mo onye accredited enimu so betumi dia yadwuma badwum sika ebasa bagi atum sa omejo sika se certificate no se nya mpadia na de achenchena da na o masokwa Davi onye ntu accredited school no. Okay. Enuti se si aso ko session on. Bacha. Nyame ya adom a o se next week mu ho on. Bacha. Ebenada. No okay. Enuti ye ba bi akire na ya hwe de wom nyina no. No problem. Na asomdue aba. Why? Yo. That's anwumre. Yes. No okay. Ye ne Apostle Amariba. Divinity Bible College ono no any principal meganiza ya asemo Ghana ya SOMPA papa no na twetwe nkomo no toro fo